ikaze nanone mu gikoni cya udahogora. Uyu munsi tugiye kwiga uko umuntu ashobora gutegura ubunyobwa bukaranze bukaza gushya nyine bumeze neza. Ni umuntu umwe mu bantu bankurikira wabinsabye ati rwose nteka ubunyobwa ugasanga ntibuhiye cyangwa se nkabona bwashiririye bugatangira gushirira butarashya. Ati ndashaka ko wazatwereka ukuntu umuntu ashobora gukaranga ubunyobwa bumeze neza. Murabizi ko ubunyobwa nko mu Rwanda dukunze kubukoresha nka appetizer, kwa kundi utegura utunyobwa ukabuhereje abashyitsi bakaba barya mu gihe ukiri gutegura andi mafunguro. Byaba bibabaje rero guhereza abantu ubunyobwa budahiye. Uyu munsi tugiye kwerekana uko umuntu ashobora kubutegura bugashya neza, ukaba ushobora kuburya buhiye neza. Ubunyobwa rero butoye neza uba watunganyije, hanyuma ukabushyira ku ipanu. Iyi panu murabona ko ni ipanu nini, iragaramye cyane, nibyo bimfasha kugira ngo bishye vuba. Iyo biri mu kintu cyegeranye nibwo bitwara n'umwanya munini kugira ngo mbese bwose bushye mu buryo bumwe. Hanyuma rero ukagenda ushyiramo amazi arimo umunyu. Iyi ni inshuro ya mbere. Aya mazi turayashyiramo mu inshuro 3 zitandukanye. Inshuro ya mbere urareka nyine ukagenda ubugaragura mpaka y'amazi agiye yumuka ku buryo umunyu ugenda ukwirwa kuri buno bunyobwa hose. Ikindi ni uko ugomba guteka ku muriro muke cyane ushoboka. Ubunyobwa ntago bukorana no kubuteka ku muriro mwinshi, kurabona buba bukomeye, buba bwumye. Niba ari ubunyobwa bwumye neza, urumva yuko kugira ngo buzashye bugeze mu mutima wabwo buhiye, birasaba kubuteka witonze. Murabona ko rero ya mazi y'umunyu twagiye dushyiramo yagiye yumira kuri bwa bunyobwa. Muri kubibona biriya bintu bisa nk'umweru ku ipanu, ni ukubera umunyu. Ubunyobwa ntago bugoye kubukaranga, ariko bitwara umwanya munini kandi no kubuhari ukomeza ubugaragura, kuko ntago wabuterekaho ngo uvuge ngo ndaje ngaruke nyuma y'iminota 5. Wasanga nyine ubu uri munsi bwashiririye. Bisaba ngo ubuteke uhari, ukomeza ugenda ubugaragura gake gake. Rero ya mazi murabona ko yumye neza, bwa bunyobwa busa nkaho bwongeye bukuma. Dushyiramo amazi ku nshuro ya kabiri. Turaza kuyashyiramo inshuro 3 nkuko nabibabwiye, ukabona kukonfirma ko bwahiye. Kuri buri nshuro ugenda ubara nyine ukareba. Ushatse wakoresha isaha ukagenda ureba, ukavuga uti hashize iminota 10 reka nongeremo amazi ya kabiri, hashize iminota 10 reka nongeremo amazi ya gatatu. Mbese ubunyobwa ubundi bushobora guhira nk'iminota 40. Ari ubunyobwa bukeya buri mu gikoresho. Nk'ubu ngubu mubona ntetse ni inusu y'ubunyobwa. Ariko urumva ko utetse bwinshi bishobora gutwara umwanya munini kurenzaho. Nako rero turi gushyiramo aya mazi ya kabiri, turakomeza nyine tuvanga bisanzwe. Ya mazi twashyizemo bwa kabiri nayo amaze kuma neza ku buryo buhagije. Mbere yo gushyiramo amazi ku nshuro ya gatatu ariko turabanza dushyiremo utuvuta dukeya. Urabona ko kundi uteka ubunyobwa ukabona burasa umweru, n'umuntu yabufata nawe agasigara mu ntoki yabaye umweru. Bishyizemo utuvuta, turashyiramo udufuniko 2, amavuta make cyane yo kugira ngo gusa ubu bunyobwa buveho icyo kintu kimeze nk'ifu. Kura kuntu ubona busa umweru, wanabufata nawe ugahita wandura mu ntoki. Rero turashyiramo tuno tuvuta kugira ngo buveho icyo kintu cy'umweru, ugakomeza ubukaranga. Wirinda gushyiramo amavuta menshi, kuko ushyizemo amavuta menshi nayo byaza kurangira umuntu abufata agasigarana amavuta mu ntoki. Komeza kugenda ukaranga rero. Wamara kubona amavuta yakwiriwemo hose, ukaba ari bwongeramo noneho amazi ya gatatu. Amazi ya gatatu atuma ya mavuta nayo asa nkaho ashizeho. Ubunyobwa bukareka gukomeza buyaga cyane,
nyine bugasa neza gusa ariko butari kuyagiranaho amavuta. uko nabibabwiye nyine murabona ko dushyizemo aya mazi ku nshuro ya gatatu. Aya mazi rero niyo turi bureke akumuka neza, yamara kumuka tugakomeza tugakaranga bwa bunyobwa n'indi minota nanone nk'icumi. Urumva ko buri hagati y'iminota 10 indi 10 indi 10. Bwa mbere twashyizemo amazi turindira iminota 10, bwa kabiri dushyiramo aya kabiri turindira iminota 10, ubwo ari baye iminota 20. Ahangaha ni twongeramo andi mazi turarindira bibanze byume iminota hagati y'10 na 15. Ubunyobwa buba buhiye neza. Bishobora guterwa n'umuriro uri gukoresha uko waba ungana, ariko hagati y'iminota 30 na 40 nibwo ubunyobwa buba buhiye neza. Murabona ko bwumutse, ntago bukiri gushashagiranaho amavuta, nta nubwo buri gusa kwa kundi ubunyobwa usanga busa umweru. Mbese n'ubunyobwa wafata ukarya ukumva bumeze neza. Kugira ngo rero umenye ko bwahiye, hari ukuntu ureba ukabona hariya hagati hatangiye kuzamo utuntu tumeze nk'udufu, nyine byatangiye kugenda bisa nkaho bivunguka, kugira ngo muri kubibona. Icyo gihe utumenya ko ubunyobwa bwawe bwahiye. Ushobora no gukoramo ariko ukumva uko bimeze. Nuko nguko mu by'ukuri bategura ubunyobwa. Ndabashimiye cyane kuba mwabikurikiranye. Nizere ko ubutaha muzabukaranga bugashya neza bukaryoha. Mwari kumwe nanjye Udahogora Vanessa. Peace, bye bye.